Okay guys, mangutlo na tag kamuti, dance kamuti kay magsalad ko. Labong na kaayo. Kinahanglan na nakutluan kay labong na kaayo, mangutlo ta para salad. Okay. Sige, kaya ako ipaniod to. Lalo kadaghan. Labong kaayo siya. Okay, mangutlo na ta. Kuan dami. Make it last forever. Stop in time. Yeah, I'm surrendering. Hold tight. Chemicals collide. Hold tight. Hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. You can make me move. Can make me move. Can make me move. You can make me move. Can make me. Ayan ang na-harvest ko guys. Oh, ang dami. Ayan oh. Isudan na nato karon for lunch. Ay, bitaw ay salad. I will make salad with tomato. Ayan guys, ang dami kong na-harvest. Oh. Very fresh from the garden. Organic siya. Ayan. Sige, magawa tayo ng salad guys ha, para sa ating tanghalian. Ayan, ang dami. Okay, see you later guys. So ato na ning hagpatan ng ato ang kamote tops. Ito ng hagpatan, ready for the salad. Okay lang kayo dyan. You're stuck in my mind, just all the time. I'm falling for you. And tell me your secrets. I will tell you my secrets. We are different polos, but I like it. Why, baby, do you look so
pretty and your smile, baby. I'm almost breathing, tell me why, baby. Do you look so pretty and your smile, why, baby. Do you look so pretty and your smile, baby. I'm almost breathing, tell me why, baby. Do you look so pretty and your smile, guys. Ano ko na siya palambutin. Ano ba yan? Gilunod na ako ba? Ito nang ininit tubig. Can you make me orange juice? Yes, I will make orange juice. Ayan guys, oh. Sakto ba na ang paghimo? Tama ba to, guys? I will just humul-humul. Humul-humul the leaves sa ininit na tubig. Sa'y ngalan na, oy. Nakalimot ko. Sa'y nga na, ay, nakalimot ko. Just for a few minutes. Yeah, kuhaon na yun ba para lang humuk-humuk ang stem. Nakalimot ko sa ngalan. Lang. Basta, ayan na. Tingnan natin siya. Lagay dito. Ayan. Sorry, it's steamy. Ayan. Okay. Sorry ha, steamy kaayo. Ayan. After 2 minutes. Para di malata ba, no? I like crunchy. Char. Ayan. Ayan siya. Ayan guys, meron na tayong vinegar, salt, onion, garlic. Linagyan ko din ng chilies, para spicy, at tomatoes. Ayan. So, ilagay na natin yung kamuti tops dito. Sakto ba na ang gibuhat, guys? Iwan ko. Basta kay Ayan. Ayan. Wala sakto ba ni? Maluto na rin itong ba sa vinegar. Ayan. Okay. Iwan ko kung tama ba itong Iwan ko kung ganito ba kayo magsalad. Ako ganito. Tama ba ito, guys? Tama ba itong ginawa ko? Iwan ko, So, i-mix lang ito, no? I-mix. Lagyan ba ito ng salt? Okay. Salt. Ginamit ko yung Himalayan pink salt. Hala, daghana. Hala ka. Ayan. Iwan ko kung tama ba to, guys. Bahala na kayo. Okay, Ginoo. Ayan. Ako lang ang kumain nito. Yung mga anak ko hindi kumain. Sarap. Ang ang bango-bango. Kasi may onion at saka garlic. Yung tomato. Ayan, Sige. I will mix that later. Kasi mahirap mag-video at saka mag-mix. Ayan guys ha. Yun ang tanghalian ko today, Tuesday. Ayan.
kamuti salad. Oh, kamuti top salad. Ayan, guys. Oo. Ayan. Thank you. Bye-bye. Thank you for watching. I love you guys. Bye-bye.